در زندگی بعضا با مشکلی‌های روانی روبرو می‌شویم و به سوال‌های خود جواب نمی‌یابیم و گمان می‌کنیم که این حالت انجام نمی‌یابد. اما این طور نیست. برنامه رواندرمانی به همه مشکلی‌های روانی شما نقطه می‌گذارد. با عرض سلام و احترامی بی‌پایان به شما بیننده‌های عزیز، برنامه نوبتی رواندرمانی را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌داریم. امروز به همه سوال‌های شما پاسخ می‌گویند روانشناس نفیسه یونسووا. چون همیشه طول هفته یک قطار بیننده‌های ما با عنوان برنامه ما سوال‌های خود را ارسال نمودند که این زمان من آنها را یک و یک می‌خوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ می‌دهند. سلطان جان یعقوب می‌نویسد: در جای کارم سری وقت کارهایم را اجرا کرده نمی‌توانم و هر روز از راهبرم گپ می‌شنوم. هرچند کوشش می‌کنم اما از این حالت برآمده نمی‌توانم. چی کار کردنم را نمی‌دانم. خواهش می‌کنم مشکلم را آسان کنید. بسیار می‌ندارم از تماشابینان ما، از بینندگان ما که امروز همین قدر مراجعت ها، همین قدر مکتوب ها رو به ما می‌فرستانند و این اوید اون شهادت می‌دهد که امروز روانشناسان در جامعه ما بسیار ضرورند، بسیار لازمند و جامعه ما نیز آماده شده است به آن که به روانشناس مراجعت نماید. این افاده آن است که علاقه خیلی ما پیشرفته ایستاده ایم در دانش و معرفت و اوید مکتوبی که به ما ارسال نمودن، جوان معلوم است که علاقه کار کرده ایستاده است و او قید میکند که من در جای کارم از راهبرم گپ میشنوم از سببی که کارم را سری وقت اجرا کرده نمیتونم و بیایید نظر کنیم یک چند سال قفا، یعنی دوره‌ای که این جوان مکتب خوان بود. یعنی معلوم است که این جوان از کودکی عادت نکرده است با سری وقت اجرا کردن کار، یعنی عادی گوییم دیگر خیلی گوییم متشکل نبوده است. گپ در این است که من همین تربیه همین خصوصیت متشکلی، حس مسئولیت، دیر نماندن به کار، سری وقت اجرا کردن سپارش ها بسیار خصلت های خوبی کاری هستند. یعنی امروز شخصی که دارای این خصلت ها نیست چقدر و متخصص خوب هم نباشد در جای کار البته گپ میشنود و البته سزاوار عزت و احترام نمیگردد و از طرف دیگر آخر شما را یک بار طاقت میکنند، دو بار طاقت میکنند، لیکن روزی میشود که راهبر به شما میگوید که میبخشید جای کار را خالی کنید، شما آزاد کارگر دیگر دعوت میشود به کار. یعنی شخص خودش از این خصلتش امروز عذاب کشیده ایستاده است و به ما مکتوب نوشته است که من چی کار کنم. خود تربیه کنی هست، خود را دیگرگون ساختن است. شخصی که سری وقت کار را اجرا کرده نمیتواند، اول ما باید معین کنیم سبب در چیست. سبب در آن است که سر حرکت نیست، یعنی فعالیت فکریش سست است، یا اینکه ما حاضر نمیدونیم که کارش از چی عبارت است. بعضا کارهایی هستند که چقانی، چابکی، سر حرکتی رو طلب میکنند و شخصی که دارای تیپ مزاج فلگماتیکی هست و سست حرکت است، وی باید پیش از اجرا کردن کار 100 بار فکر کند، فعالیت فکری هم سست است. در اینجا البته در کاری که سرحرکتی، چقانی و عملیات های تیز را طلب میکند موافقت نمیکند، دشوار است برای آدم. در صورتی که وضعیتی که کار زیاد است، یعنی ما میگوییم اخبارات زیاد میشد، کار زیاد میشد و آدم سری وقت باز هم آنها رو اجرا کرده نمیتواند از سببی که فعالیتش را به نقشه ندر آورده است. هر یک فعالیت و نقشه ضروری را طلب میکند و راضی شوید اگر ما کارمان را، فعالیتمان را به نقشه نداریم، زینه به زینه، دقیقه به دقیقه، ما همیشه رسیده
наметавонем, корамонро сари вақт иҷро карда наметавонем. яъне дар ин ҷо ман ҳамихел ҳолатҳо ҷой доранд. шояд ки ин шахс дорои сифатҳои инфиродӣ шахсие бошад ки серҳаракат несту кор серҳаракатиро талаб мекунад, ин як масъала аст. масъалаи дуввум он аст ки шахс реҷаи кориашро, нақшаи рӯзашро дуруст ба тартиб гузошта наметавонад. аз ин лиҳоз ва сари вақт супоришҳоро иҷро карда наметавонад. дар вазъияти якум, вақте ки типи фаъолияти олии асаби одам ҳамин аст, барои вай душвор аст худро дигаргун сохтан. яъне ин одам бояд фикр кунад ки шояд як кори дигарро интихоб намояд, кореро ки мувофиқи хислатҳои ӯ мебошад. чунки типи фаъолияти олии асаб ё ин ки типи мизоҷи одамро тағйир додан бисёр душвор аст ва имконнопазир аст. осонаш ки мувофиқи мизоҷаш як корро интихоб намояд. дар ҳолати дуюм мо тавсия медиҳем ки албатта фаъолиятро ба нақша дарорад ва дар нақшааш тамоми рӯзашро, корашро дақиқа ба дақиқа тақсим карда кор кунад. вуҷуди зебо ҳамчун шахси тавоно беш аз дигари таколифе дорад. бояд ки хубу меҳрубон ва бахшанда бошад. бояд ки бисӯзад ва ба дарди мустамандон бирасад ва бар захми дилҳо марҳам бигузорад. вой агар зебоию қудрат ба дасти ноаҳл биафтад. закия хоҷаева ва ҳамзамон анушервон аз шаҳри кӯлоб менависанд ки буҳрони шадиди равониро чӣ гуна бартараф кунем? дар ин ҷо як мушкилот, як муаммое мавҷуд аст. бисёр хуб ки муроҷиаи мо ин истилоҳи илмиро медонанд, яъне ҳолати буҳрони шадидро. лекин онҳо ба мо қайд накарданд ки ин буҳрони шадид дар чӣ ифода меёбад. чунки ҳолати буҳронӣ ин ҳамеша дучор шудан бо як вазъият ё ин ки дармондан дар як ҳолате ки ҳалли худро талаб мекунад. масъала ва имконият, яъне мушкилот ҳаст ва имконият аст. яъне ҳамеша ҳар як буҳрон имконияти ҳалли худро дорад. лекин мутаассифона муроҷиаи мо ба мо маълумот надоданд ки буҳронашон дар чӣ ифода меёбад. ин буҳрони гӯем мушкилоти оилавӣ ҳаст, ё ин ки ин буҳрон дучор шудан бо талафот аст, яъне марги одами наздик, инам талафот, мусибат, инам ҳолати буҳрон аст. ҳамитар неме ё ин ки бемории вазнини гӯем шахс, инам ҳолати буҳрон аст, буҳрони шадид аст. мисолҳои бисёреро овардан мумкин аст ки одам дар ҳолати буҳрони равонӣ қарор дорад ва афсӯс ки муроҷиаи мо ба мо маълумоти пурратар надоранд ва ман умедвор ҳастам ки онҳо барномаи моро тамошо карда истоданд ва мунтазири ҷавобҳои мо ҳастанд ва шояд ки дар муроҷиати минбаъдаашон ба мо маълумоти зиёдтар медиҳанд ва мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо кӯмак расонем. ҷавонию зебоӣ ва шӯру ишқу умедро табиат ба мо медиҳад, ба шарти он ки вопас бигирад ва дар иваз неъмати ақл ба мо бубахшад. аммо онҳо ҳамаро як ба як аз мо мегирад ва ғолибан ваъдаи ақлро фаромӯш мекунад. мустафо аз шаҳри панҷакент менависад: додарам бисёр дашном медиҳад, ҳарчанд ки ба ӯ мефаҳмонем ки кораш хуб нест, аммо гӯш намекунад. имрӯз мутаассифона истифода бурдани калимаҳои қабеҳ одат шудааст ва
ҳар қадам мо дучор мешавем бо ин ҳолат ки на фақат наврасон, калонсолон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар назди кӯдакон ва дар оила низ калимаҳои бисёр ҳам қабеҳро, дашному ҳақоратҳоро истифода мебарад. ва бояд гуфт ки дар ин ҷо бародар қайд мекунад ки гарчанде ки мо ба ӯ мегӯем, вай масалан итоат намекунад, гӯш намекунад. ба фикри ман аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст ки дар оила истифода намебаранд ин калимаҳоро. ман умедвор ҳастам ки дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаст. шояд ки азбаски муроҷиаи мо гуфта истодааст ки мубориза бурда истоданд бо ин ҳолат, пас маълум мешавад ки дар хона ин калимаҳо истифода бурда намешаванд. ин аллакай хуб аст, лекин наврасе ки итоат намекунад на ба падар, на ба модар, на ба бародари аз худ калон, аллакай дар бораи он шаҳодат медиҳад ки бисёр худписанд аст, ё ин ки аз зери назорат баромадагӣ аст ва тарбияи вай бо роҳи нодуруст рафтааст. шояд ки бисёр эрка бошад, шояд ки бародари хурдӣ бошад. ман тахмин карда истодам, фарзия месозам, чунки ахборот кам аст. яъне ки шояд ин наврас ҷураҳо, рафиқоне дорад, иҳота муҳите дорад ки дар он ҷо ҳамин тарзи муошират истифода бурда мешавад. ва аксар вақт мо бо ҳамин хел ҳолатҳо дучор мешавем ки наврасон ки барои онҳо рафиқон, ҷураҳо, ҳамсолон намунаи ибрат ҳаст, онҳо тақлид мекунанд ва ба ҳамон рафиқонашон ва он нормаҳо, он меъёрҳои ахлоқие ки дар ҳамон иҳота, дар ҳамон муҳит, дар ҳамон гурӯҳ қабул карда шудааст, вай ба ҳамон мутобиқ шудааст ва мувофиқат мекунад, кӯшиш мекунад ки аз ҳамон муҳит вай фарқ накунад, яъне вай ворид шудааст аллакай ва меъёри муоширату муносибат ҳамин рафиқо ҳаст. бинобар он вай дар оила боз ҳам ҳамин тарзи муоширатро гузаронда истодааст. яъне ин як гӯем ифодаи он аст ки ман калонсолам, ман калон шудам, ман калонсол ҳастам ва чизе ки мехоҳам мекунам, ман итоат намекунам. яъне ана ҳамин ифодаи ҳамин мавқеи худ, тасдиқ кардани мавқеи худ аст. лекин боз ҳам ман ба волидон, ба бародар тавсия медиҳам ки бо ин наврас наздиктар шаванд, яъне коре кардан лозим ки бо ӯ дар шакли гӯем таҳдид, дағалона муносибат накарда, балки ҳамчун рафиқи калонсол вайро ба худ наздик кардан лозим, ҷалб кардан лозим, то ки вай баъд худаш ҳам бо мушкилотҳо дучор мешавад ва албатта оила низ. модоме ки аз ҳозир дар давраи наврасӣ идора карда натавониста истоданд наврасро, гуфтан мумкин аст ки дар оянда ин оила бо душвориҳои зиёде дучор мешавад. ҳар калима ки аз даҳон берун меояд марҳаме аст ки ба захме мерасад, ё ханҷарест ки дилеро мешикофад, ё насиме аст ки дарёи эҳсосотро ба талотум меоварад. пеш аз гуфтан таъаммул бояд кард. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ аст ва шумо метавонед тӯли ҳафта саволҳои худро ба почтаи электронӣ ё телефонҳои мо ки ҳар лаҳза рӯи экранҳои шумо намудор мешаванд равон намоед. ба ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. як хонум менависанд ки салом, ман модари ду фарзандам, шавҳарам аз аввал писандам нест, мехоҳам аз ӯ ҷудо шавам, ба ман чӣ тавсия медиҳед? медонед, мо дучор мешавем бо вазъиятҳое ки хонумҳои мо
бо сабабҳои гуногун оиладор мешаванд. на ҳама вақт бо розигии худ, на ҳама вақт бо хости худ ва баъд аз он ки фарзанддор мешаванд баъд пушаймон мешаванд. барои ман як чиз нофаҳмо ҳаст. модоме ки хонум зиндагӣ кардан намехоҳад бо шавҳараш, модоме ки вай писандаш нест, чаро модари ду фарзанд шуд? яъне дар ин ҷо мо бо ҳолате дучор шуда истодаем ки масъулият ном дорад. масъулияти волидайн дар таълим ва тарбияи фарзанд ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон қонунро қабул кард. ин хонум бояд нағзакак фикр кунад, яъне дар тарозуи ҳаёташ баркашад, ба замин фарояд, заминӣ шавад ва вазъияти воқеиро нағзакак таҳлил кунад, фикр кунад. чӣ мешавад дар ҳолате ки ӯ бо ду кӯдак танҳо монад? мумкин мо тахмин мекунем, мумкин аз ҷиҳати моддӣ ин хонум имконияти таъмин кардани фарзандонро дошта бошад, мумкин, лекин боз тарафи дигари воқеа ҳаст. падар, оё ду фарзанде ки бепадар мемонанд, тарбияи онҳо чӣ гуна мешавад? вазъияти ҳаётии онҳо чӣ гуна мешавад? ман фикр мекунам ки ин хонум бисёр ҳам нағз вазъияташро таҳлил кунад, фикр кунад, ҳама ҷиҳатҳои мусбату манфиро ва баъд ба як қароре ояд. дар ҳамин радиф як зани дигар менависад: 3 сол мешавад ки оила дорам, шавҳарамро дӯст намедорам ва мехоҳам аз ӯ ҷудо шавам, вале наздиконам мегӯянд ки фарзанддор шавӣ ҳамаш хуб мешавад, ман бошам дигар тоқат надорам, чӣ кор карданам намедонам. бинед нилофар, боз ҳам чихеле ки шумо гуфтед дар ҳамин радиф аст ин мактуб ҳам, лекин ин ҷо вазъият каме дигар аст, дар ин ҷо фарзанд дар байн нест ва ин хонум низ бояд ҳаёташро таҳлил кунад, фикр кунад. шояд дар вазъияте ки тоқат надорад, дар вазъияте ки наметавонад, қарори худашон қабул мекунад. ин ҳаёти худи ин хонум аст, ин ҳаёти шахсӣ ҳаст. як рӯзи зиндагӣ равшан аст ва рӯзи дигар торик. аз рӯзҳои равшан он қадар нур бигирем ки дар рӯзҳои торик равшан бошем. боз ҳам як зан менависад: як фарзанд дорам, шавҳарам қарзи калон дорад, бар замин ин боз иҷоранишинем, ҳамаи ҷавоҳиротамро савдо кардаму қарзҳоямонро кам кардем. дар ин миён ӯ бо зани сарватманде шинос шуд. ин зан ҳамаи қарзҳои моро пардохт карду бар ивазаш шавҳарамро аз мо гирифт. акнун ман чӣ кор карданамро намедонам. зандро фаҳмидан мумкин аст ва дар охири ин мактуб ман як калимае ки дар он ҷо шавҳарамро гирифтанд, ман мегуфтам шавҳарамро харидам, ҳаминтар намехаридам ва вақте ки ба шахс хиёнат мекунад бисёр вазъин аст, бисёр мушкил аст ва дар вазъияте ки хонум бисёр барои оилааш, барои ҳаёташ мубориза мебарад ва буду шудашро, ҷавоҳироташро барои осоиштагии оила, барои оромии шавҳараш сарф кард, дариғ надонист, сазовори эҳтиром аст, тамтар неме. лекин шавҳар баъд аз он ки қисман гӯем мушкилот ҳал шуд, қисман вай боз ҳам вазниниро ба китфи дигар зан мепартояд, яъне як зан қисми мушкилотро ҳал кард ва қисми дигари мушкилотро зани дигар ҳал кард. ин гуна мардҳо сазовори эҳтиром нестанд, чунки мард сарвари хонадон аст, сарвари оила ҳаст ва вазнин аст. албатта ҳаёт, дар ҳаёт мушкилотҳои зиёде дучор мешаванд, лекин мард ҳамон мардест ки мушкилотро паси сар мекунад, ҳаминтар аз мушкилот наметарсад, бале. ва модоме ки ҷавонмард солим аст, бардам аст, бақувват аст, ҷавон аст, метавонад аз мушкилот баромадан.
لیکن این جوان راه دیگر رو انتخاب کرد، چیزی تیار، پولی تیار و با آسانی حل مشکلات. لیکن از طرف دیگر وی رو خریدن. موقع وی، حالت روانی وی، محتاج متهم بودن وی، این کار شخصی او هست. همین راه رو انتخاب کرد این شخص. و من به این زن گفتنی هستم که صبر، تحمل، عقل و خیرتش رو، استواریش رو، البته کوشش کند که کار یابد، مستقل باشد. این گونه شوهرها، این گونه مردها در حیات نااستوارند و پورا به آنها تکیه کردن نالازم است. مردان بزرگ و با همت مانند کوه هستند. هرچند به آنها نزدیک شوی، عظمت و بزرگی آنها بیشتر معلوم می شود و مردم پست و ناچیز مانند سرابی هستند که هرچی به آن نزدیک شوی، ناچیزی آن آشکار می شود. دانشجوی بخش چهارم دانشگاه ملی تاجیکستان رحمانوف می‌نویسند: روزهای آخر بسیار فراموش خاطر شدم و در وقت صحبت با دوستان خودم را گم میکنم. میخواهم دائما تنها باشم. توصیه های شما را انتظارم. معلوم است که مشکلات دارد. یعنی پیش وقت شخصی خیلی نبود، اکنون تغییر یافت، تنها بودن میخواست. یعنی به سبب نیست، به سبب نیست. همه حالت های آدم سبب دارند. حتی مرگ هم سبب دارد، هم در نمی. بنابراین من یک توصیه میدیم، مادامی که این کس در دانشگاه ملی تحصیل دارند، در نزد کافدره پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان حجره مشورت پسیخولوژی است. در آنجا متخصصان خوب فعالیت دارند و می توانند به این کافدره مراجعت نمایند و مشکلات اون کس را آسان نمایند. این دشوار نیست. بهترین تحفه برای پدر عزت است. بهترین تحفه برای مادر احترام است. بهترین تحفه برای استاد احوال پرسی است. بهترین تحفه برای پسر مهربانی است. بهترین تحفه برای زن محبت است. بهترین تحفه برای طفل تربیت است. بهترین تحفه برای دوست وفا است. بهترین تحفه برای جامعه خدمت است و بهترین تحفه برای همسایه همدردی است. بیننده دیگری ما مروجان از شهر نوسیبیرسک روسیه می نویسد: اگر نفری گوید که یگان جایم درد میکند، عیناً همان عضو بدن مرا هم درد فرا میگیرد. آیا این یگان عاقبت بد داشته میتواند؟ میتواند البته، چون که این شخص بسیار تلقین شونده هست، معلوم است. و وقتی که کسی درباره بیماریش گپ میزند، عیناً همون حالت ها را اثر میگذراند. همین تلقین شوندگی چیز خوب نیست، چون که آدم میتواند کسل نبودگی را در وجودش به طریق پسیخولوژی به وجود آورد. این شخص بسیار هم تخیلات انکشاف یافته دارد، چون که خودش را تصور میکند در حالت این آدم و همون درد و همون حالت عضوها را خودش به وجود می آورد. بنابراین این شخص باید به روانشناس مراجعت نماید و یک مشورت پسیخولوژی گیرد. بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است. نهر آبی که ناپاکی های بیشتری خود را نمایش می دهد به ما می فهماند که آب پاک و صاف است. یک نفر از شهر وحدت می نویسد: 3 سال می شود که میان مردم بوده و حتی با چشم
одамо нигоҳ карда наметавонам, чикор кунам? ба чашми одамо нигоҳ кардан наметавонам, метарсам, намехоҳам. дар инҷо мо маълумоти пурра надорем. яъне мо бояд бо ин одам дар машварати бевоситаи рӯбарӯ вохӯрем ва мушкилоти ин одамро муфассалтар омӯзем. زاده می شویم، زندگی می کنیم و می میریم. تولد را درک نمی کنیم. از مرگ می هراسیم، اما فراموش می کنیم که زنده هستیم. یک навраси 16 сола писар аз шаҳри Турсунзода менависад. намедонам чаро, вале вақтҳои охир худамро нороҳат ҳис мекунам. тарафи модарам садо баланд мекунам. танҳо будан мехоҳам. ҳавсалаи хондан надорам. хоҳиш мекунам ба ман маслиҳат диҳед. чикор кунам? ин гуна ҳолатҳо аксар вақт дар давраи наврасӣ дучор мешавад. яъне пайдо шудани тағйиротҳои физиологӣ дар организми наврас маҳз фаъолияти як қатор ғадудҳо дар организм тағйиротҳоро ба вуҷуд меоранд ва ҳолати рӯҳӣ ба низ таъсир мерасонанд. бинобар он ин чизҳо гузаранда ҳастанд ва наврас ба мо муроҷиат карданд. ин як гуфтан мумкин аст аломати хуб аст ки ин шахс хислатҳои худ таҳлилкуниро доранд, худбаҳодиҳиро доранд ва дар навбати аввал ин шахс кунҷков ҳастанд. ҳамаи ин аломатҳои бисёр хуб ҳастанд ки шахс тағйир ёфтан мехоҳад ба тарафи мусбат ва бояд гуфт ки ягон касро дидан намехоҳам, мана ҳамин аломаташ на он қадар ба ман маъқул шуд. яъне аз кадом ҷиҳат? одатан дар ин сину сол наврасон як иҳотаи муайян доранд, рафиқони зиёде доранд, ҳамтар майл ба муошират бо ҳамсол доранд. шояд ягон сабаби шуд дар инҷо ки ягон муаммое ҳаст ки як таъсири муайяни психологӣ расондааст ба ин ҷавон гуфтан мумкин аст. در این دنیا یکی است که از همه به ما نزدیکتر است. از هر کس شما را بهتر می شناسد و با وجود همه عیبها شما را به جان دوست دارد. اوست که می تواند هر چی خواهش دارید به منت برآورد یا دست آزارش را کوتاه کند. عجب آن که اگر با این یکی دوست شدید، اهل دنیا همه با شما دوست خواهند شد. این یار فداکار عقل شماست. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ аст ва шумо метавонед тӯли ҳафта саволҳои худро ба почта электронӣ ё телефонҳои мо равон намоед. ба ҳамаи саволҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. меҳринисо менависад: зани дуюм буданамро нафаҳмидам, зистан намехоҳам. бисёр вазъияти мушкил, бисёр мураккаб ва дар инҷо як аломати бисёр ифодаи мушкилоти шадид ҳаст. ногаҳонӣ яъне хонум орзу дошт, умед дошт, ӯро фреб карданд ва ногаҳон мефаҳмад ки зани дуюм будааст. албатта ин як гуфтан мумкин аст ки таъсироти шадид аст, зарбаи шадид аст ба одам ки дар ногаҳонӣ ифода меёбад дар навбати аввал. лекин боз ҳам дар бораи он шаҳодат медиҳад ки ин хонум на он қадар бо эҳтиёт будааст. яъне дар бораи шахсе ки бо вай ба мулоқот даромадааст, маълумот пайдо кардааст ё ин ки маълумоти рӯякӣ пайдо кардааст ва одатан хонумҳои мо ки бисёр ҳасосияташон баланд аст, бисёр ҳам эҳсосӣ ҳастанд ва ишқу муҳаббат гуфта худашонро мепартоянд, ғутида мераванд
و مجرای عشق و محبت و تماما نظارت رو گم میکنن. یعنی من نظارت گفته چی رو در نظر دارم؟ نظارت ذهنی رو، عقل رو، که معلومات پیدا کردن درباره همون جوان، درباره همون شخص، کیست، با چیکار مشغول است، چگونه آدم است. بسیار وقت فکر نکرده غوطیده می روند خانم های ما متاسفانه به حسیات ها و بعد از آن من همیخیل مشکلات های روانی پیدا می شد. من زیستن نمی خواهم و چی باید گفت به این خانم؟ البته سزاوار چی هست وقتی که عشق و محبت میمیرد. یعنی من باوری دارم که در همین حالت ها حاضر وجود دارند. ما روانشناسان میگوییم که وقتی که عشق و محبت نیست شد، این برابر تلفات، برابر مرگ است، مرد. حتی کلمه عشق و محبت مرد میگویند، نیست شد و بسیار وزنین اثر میگذراند آدم این حالت را. از طرف دیگر باز هم دروغ و فریب را نسبت خودش. من به این خانم صبر و تحمل رو تمنا دارم، صبر و طاقت رو. حیات با این به آخر نمی رسد، چون که در حیات بسیار چیزهای خوب است، بسیار چیزهای مثبت است که این خانم را حالا منتظرند در حیاتش. و من میخواستم که این خانم یک به غضب آید که چرا وی را این خیل فریب کردن، چرا وی آخر سزاوار این خیل مناسبت نبود. یعنی انهمین حالت غضب امکانیت میدهد که از حالت افسرده حالی براید و افسرده حالی یا اینکه افسردگی یعنی زندگی کردن نمیخواهم، عمل نکردن. این افاده چی هست؟ از نقطه نظر روانی پسیخولوژی تمام جهلش را، اگریسیش را به خودش پرداخت. من زندگی کردن نمیخواهم، نه با وی شخصی که با وی همین خیل مناسبت کرد نابکار بوده است. من دیگر علامت را نمیدونم، دیگر اصطلاح را استفاده برده نمیتوانم که خانم را که تمام وجودش را، حسیاتش را به آدم بخشید و را فریب دادن. این نابکاری هست. بنابراین این خانم حاضر غضب رو به خودش نه، من زندگی کردن نمیخواهم، من بد هستم. در وی حس گناهکاری بسیار وقت در زنها می شود که شاید که من بد هستم که با من این خیل مناسبت کرد، ممکن که من این نکردم و این نکردم، من باید دیگر خیل می شدم و غیره و غیره. یعنی خودخوری میکنن و بسیار وقت خودشان را گناهکار می سازن. در اصل آنها گناهکار نیستند، آنها باور کردن به آدم. این خصلت خوب است که باور کرد، لیکن وی را فریب دادن. بنابراین وی باید ناراضگی خودش را، اگریسی خودش را به وی آدم افاده کند، نه به خودش. اگر منصفانه به حرف دشمن گوش بدهیم و عاقلانه مطلب خود را به او بفهمانیم، از بس کشمکش و گرفتاری در امان خواهید بود. در پایان برنامه به بیننده های ما چی توصیه می‌دهید؟ من توصیه دادنی هستم که به ما مراجعت نمایند. ما منتظر مکتوب های آنها هستیم و ما شاد هستیم که به ما مراجعت میکنند و به قدر امکان ما به آنها البته پاسخ میدهیم. گاه از پشه فیلم میسازیم، یک مشکلات ناچیز را خیلی بزرگ میکنیم و همه چیز در نظر ما مشکل، ناممکن و بی‌بقا میگردد. اگر به همه عامل و حادثه های زندگیمان چون بادی گذرنده بنگریم، میبینیم که غم ما همه بیهوده بوده است. بیننده های عزیز، این بود برنامه نوبتی روان درمانی. امروز به همه سوال های شما پاسخ گفتند روانشناس نفیسه یونسوه.
یادآور می‌شویم که برنامه رواندرمانی هر هفته شام جمعه از تلویزیون تاجیکستان پخش می‌گردد و شما می‌توانید طول هفته سوال‌های خود را به پشت الکترونی یا تلفن‌های ما که روی اکران‌های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوال‌های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌گویند. تا دیدار نوبتی، تن صحت و خانه آباد باشید.